Inummiaqqiingisaqaruit assiteqqusumillu, and they want you to take the picture of them assitissuingit. Absolutely not. It's all up to you. You're the man, you're the boss, you call the shots, you have the camera. They have their goddamn phones. I mange dog, fordi de synes, det fortjener at få deres billeder taget fra dig. Skulle jeg med mig there's a man I cannot stand. Utseri dwartlen i hey, jeg vil gerne have, du skal tage billeder af mig. At så er du når du har, når du ikke nok bare siger det, that's it. He doesn't know my name. He doesn't know what I do. But all he knows that I have a fancy camera and he wanted a picture taken. Der damaaltuni orningutariataarpu kinanne qaannuperaallun soornaassilorsunnaajorpinga soornaassilorsunnaajorpinga soornakiuartitajorit ukiukiullatsa fordi jeg har taget billeder af ham ukiukiullat. And it was the absolutely worst picture, one of the worst pictures I've ever taken. I cannot stand him. Uterituarami assitequlluni. Der ornikkamingulluilaana kinammaaqaagungun perarluni hey. Kadariartarama kusanisariunna jeg vil gerne have dig, du skal tage billeder af mig. Ataqqingingaarikkudu. I hate him, son. Aqatingissuatarpungut inimi ataatsimeratingisinnaangila. That's how much I hate him. God, I hate him so much. Ataqqisinnaaangila atsialunni. Leaves a bad taste in your mouth. Inuitaamaatun parappo. Da assiterpumame and I refuse. Nope, not gonna take it. Not gonna happen. Because you know why? That's fine. Take a goddamn selfie and put it where it belongs. Wow. Imangito, bare fordi du synes, du fortjener et billede. Imangito, at sige det sænk. Imangito, du kan gå der med at sige det ikke. Imangito, du kan gå der med at sige det sænk. Og ret ringe der, hey damer, så det, og når jeg siger det sådan, kan gå der med at sige det så på, alle fortjener et billede. Okay, bare det er klart, at sige det sagt, der er bare siger, at du er bare kigge der med bizarre ting i det, altså ikke alle har brug for et billede. If you want to look pretty, take a selfie, you'll be fine. Men det nok siger, at du er med, at der bizarre til slut at sige det selv, at der siger noget, der lidt med det, hvis I næsten, hey, jeg har virkelig brug for et billede, siger vi nu, godt du sauer, I need a really nice image. Der kunne blive noget bizarre til slut. Der kunne blive noget sutlikkusutækker. Når du nægget, siger noget, der lidt, når du nægget, jeg tænker, at they really need a good image. Der er det med, der kunne sutlisallungin ahorninginner pausarput nerungilaaqanorlurusunnerlutik the end results. They know the end results. Der suma sinnerasuliarpat, they just need the last piece. And I'm the last piece. Inissilluarlu. Nice image, great photo. Der unatakkukkami pisaqartingiippa, he doesn't really need it. When nulluapeqqutinganu hey, jeg vil gerne have et billede taget. Screw you. I don't need to take pictures of everybody. And it's okay. Not everybody needs an image. Someone needs an image. That's where we come in. You can take it. You can take a selfie, which is fine. Take a selfie, but Suriaalluanga marunarlunilu piffissaaterneqarsimasoq ungaassima imangitto click hey værsgo. So that's about it. Not everybody needs an image, not everybody needs a picture, not everybody needs a portrait.
Imangittu kikutamarmiassilissasut, and that's the good part. Tamamanuna isumassarsiatsialaasu, because not everybody wants one, not everybody needs one. And that means it's a very good idea. Wa isumanni. Soona miiluassinalarput inuamarlanaassitaqqusuppata, then we can do our job easily. Kisiaoqartoringila sunatamarmeorningittuussasa. So, not everybody needs an image. Kikkutamami pisaartingilaat assilineqassallutik. Kikkullutamarmik assiteqqusut assilisariaqinngillu. Qonisinarsinnaavit, and as always, I'll see you in the next video. Qarsinnaangila yammisidera iluamiingerlaso. Paasingakku bloggiliorsinnaallama taaqarsatigilarakku, hey, jeg kan bruge den her platform til at fortælle noget om